Kapitan Inteng! Nakarikap mo titirsi ng maray. Sapay umutang ako may timantika. Di mo ko na nga ilukat ka, tapno makautang ka, maray. Ay inakagsakada. Aday tadi ko araw ka pagluganak. Na, Nay, duwabang bakit mo't gayam ti pasaheros ka? sanak nga agudong tawan kwarta. No kayat mo nga utang ti plitik, akit umayak na may. Kasano ngay day tanana? Utangam ti plitim nga agudaw. Utangam tumanin wagawid ka, kasta ka day. Ayun gaya man niya. Apay no agpaw ita laangan kan ka iti mantika. Igatangan nakman iti mantika, kwaraw. Ayan nga rod nga iti gatang ka. Kwartampay laang at igatang mau ta itad kuntaw. Anya, agpauit ka lang nga rodan, utangam pailaan. At dan samot siding na day tadilam nana. Ila sasawon niyaw. At dakit kastan. Apay ka nga awanan ngay, nulakit tamayat ka. Ay, awan pa'y napasadak nana. Ingkag kita iti lakaw, tapno at da kwartam. Anya nga iti mabalin ko nga ilakaw. Ay na, intaki din ko araw. Panawan tan dito, inimari tuyang. Ay, anya ka di tinadagsan unay aparikot mo ay. Nakapanimid ka rita. Apay, may tulong na, di pa nagpanimid. Adda nga tasiding di taubot mo ba daw? Anya, apay day tasideng. Apay na panunod mo damdamagan day tasideng. Manipod nga min iday kat awan tilulong awam. Tugtugawam samot tirigat. Pagkunam mo na tugtugawak tiriga, may. San kidain? Manipod nagasawa ta. Ijay lattabang kag ti papapananta. Ngam di ta bumakbak nang. Saan nga taasi ka? Ti adda tugtugawan na ariga. Kita man no dasiding di tapatong mo. Ay, di nakasit gan. Tamadama ti panunot ka. No kasano amadda anak ite kwarta. Apay ka di ano sumangpet ka. Katay tala ang cellphone mo tin into naram inteng. Anya kumat into na rin. Sika ka di? Kasano ko mga into narenak ngay alak-lakayan. Addan sa siding day ta utek mo. Ha! Ay. Nakakita mo ti siding iti utak ngay. Agreklamo ka no, agsilpunak. Silpun kaya tapno sika ti buting-tingat. Sige nga rod. Day ta silpon mo ti into naram kan-kanam into madanon ti panangan. Wan? Awan nga min ti danom. Awan ti madengdeng. Kan kang runaan iti amen. Awan ti pagsungrod. Anya mo ten. Kapitan pa'y mo ti tao. Inak ka di sumakdo. Kan agkayo. Siya ti mapan sumakdo. Tasika ti mapan agkayaw. Sa anak nga agluto. No awan isang put mo akayaw. Nalawag. Wala. Suron ko. Apay nga ron nga agdayamudom ka. Ha? Ay, kastan sa ti adasiding ti bibig na. Nalaing nga agdayamudom. Ada ka may dito'y turod paray. Imbaunak ni ba nga kayaw tawan kaso? Makapasurong. Baga na nalaingak nga agdaya. Mudong ta na kanusiding iti bibig ko. Pudno nga taday takong kunada asideng paray. Uri ni tuyang ka. Dinamag nakitin no. Da kanusiding iti patong ka. Katugtugawak ka no tirigat. Ay, una ba tatugtugawanan tirigat? Agreklamo. Kit manipod damo, kit marigrigat kami, pare. Sana mawawatan ta kita babae no maminsan. Uwin nga ron, pare. Nung naawan damay, apay sa pulan tayo ida. Kanya nga ta abirtud ti adda kada kita babae. Adda nga ta siding da kita. Aguray ka man, maribanang. Kasla italaang amadlaw ko day tasiding di tatel-tel mau. Adda ka di siding ititel-tel ko, maray. Jakmat ngamin makita. Adda maray, nagdakkel pa'y. Uray ipakitam kin ni Marikwanang. Tumalikod ka man, maray, takitaak man. Aday ta, nakatalikod akon. Aywan, adamot nga agpaiso. Kasla italaang day ta
Anya nga tati kayat asawon day ta sideng. Apay, ada kayat asawon ti sideng? Adda ka no kayat asawon ti sideng kukumaray. No adda kayat asawon ti sideng. Anya nga ro ti kayat asawon day ta sideng iti dakulap mo, maray. Agda magaktaw. Tay bagak kada kayo ti kayat asawon ti sideng iti dakulap kaw. Saan nga ta ati sideng iti dakulap? Kat ipasimudaag na ti kinaagdadawat ti akin sideng. Ha? Sasawon mo tabaa? Apayasang kakitam day ta siding di ta dakulam mau tuyang. Kunada man ang makaawa takto kano iti kwarta. Kunama ni Marikwanang nga agdadawat kano ti kayat asawon ti siding iti dakulap ka. Nay. Pudnon sa amot timbagada. Anya ti pudno ako nam? Saan ka day? Akanayon ka dumawat kanyak iti kwarta. Kat kanayon mo mangawatan ti itid ka. No kasta. Kasla pudno nga raw. Ti siding iti dakulap. Kat kanayon adumawat. Kan makawat iti kwarta. Walap di ka papatsin, Mike. Naira na lang mo dagita pasamak. Awan mo dakas na numamatay. Takas lagpay sumaw. Dagiti at teng ako nada. At da iti tao day ta. Ang saan nga mo nagpaisaw. Ay, aday tati kayo. Aglutukan. Mabisina ko. Pagkaywan nyo pa iti kapitan. Na, agdaya mo dumanagday ada siding ti bibig na. Ay, salbag day ta siding-siding. Kasano aya maikat? Kasano ko mga ikatam kat partitikudil mo day ta, inteng? Apay ngamin nga da siding. Awan mo't kadagiti da duma. Kunada man nga ado kano ti implikasyon dagiti siding. Kanya kumangay. Adulaan min nga implikasyon. Sika nga adda siding iti bibig na, nalaing ka nga agdaya mudom. Naira na nga tawin no talaga aga po iti siding mo. Dayta siding di tatil-til mo. Kunada, at siding iti til-til ibakbaklay mo ti rigat. Saan kamot nga agrigrigat? Kapitanak pa'y nga asawam, Amangan no ti kayat na asawan, kat marigrigatanak amang iturturad iti angdod mo. Adda ka ditay impagatang ko ang mantika, kwaraw. Awan tawan mo't nga rodinted yung ay gatang kao. Di ka pa'y mapangnamnamaan mo. Mantika lang, di ka pa'y makagatang. Laang kunayaw, ngam di kayo pa'y mo't makagatang. At ginatang ko iti kalman, ngam pagmantikak day jay, at day balay kao. Adan to la maawat ko a kwarta, gumatangak iti ado a mantika. Una, ngamure ado ti mantikam, sana ka dumawat, awan siding iti dakulap kao. Mangin insulto ka kaday kwaraw. Gapo kaday tadda siding iti dakulap kao, Adda ka di siding iti dakulap yaw. Ay, saan ko nga mo Panawan ka man langang, mapuno ko maiti siding datarupam. Yay, pimanaway. Kanya di kunana, mapuno ka no kumaiti siding tirubak. Ay, nyamot nga minay, tagpawit nga awan mat kwartang ipawit na. Utangin na kanaw, nagturid kit niya. Apay nga ta dumakdakkel ti siding iti dakulap kaw, badaw. Addan to nga tadakkel nga yawat mo kanya ka kwarta. Gagangay mo, dumakkel ti sideng. Ay, walat di ka mapanpansin, Mike. Kasta nga ta, kaslaman nga min napartak ti panagdakkel na. Saan mo ta sigod a kastaw? Sigod mo nga may ngawan day ta sideng. Apay ta itakit addan. Di ta apay mo dakulap. Saan ka nga min adawat? Adaya mo't connection ti panagdakkel na iti panagdawdawat kaw. Ay, ka mo Mamati ka launay aswerte ti sideng. Dayta mo't timbaga tinagdamaga. Pagswirtyan ka no ti sideng. Ay, sungay aywanan day ta sideng mau. Tamamati ka nga addan tumaawat mo adak kila kwarta. Awan dakes na nuurayak dayta apasama. Apa yan, Maray? Dumakdakkel mo ti sideng di tadakulap mo.
Adda na kaibaga kanya kapag swertsak ka no ti siding iti dakulap pumara. Sa balin samot daytan, Mare. Ay ingka ipaikat. Tamangan numadi dayta asiding mo. Ipaikat? Ay mapukawon at iururayo kapag swertsak. Mamati ka kadilaunay di taat-ateng maipapan iti siding, Mare. Awan mo dakis nasaan ka day? Madinsamot tirik nam alumong awak mo't itirig at maray. Ay una yan, Marituyang. Kumari ka, iso nga isakit ka. Kaya't kalaeng mo't ayalika ka iti mabalin amadi nga itden dayta asiding mo. Agyaman na aknupod no dayta. Ngamtay ko na kon maray. Awan dakis na no urayot tinaimbag agasa nga itden dayto'y aswertay ako na da. Mamati ka kadi iti ibagbaga ni Kumarita apag swertian na ti siding na. Ay, sa anak ang mamate. Ay, madanaga nakit di Ay, nagtangkan mo ti ulo na. Pag swertian na kanu ti siding. Ay, kaasi mo di Kumarita. Nakurag ti pan nakaawat na kadagiti mapaspasamak. Uwin nga rod Anya nga tati aramiden ta. Tapno maawatan tati kayat ta amapasama. Ngamnomot pilit-pilitan ta. Mga nukunaon na adita kayat alumungaw itirigat. Ay, numaminsan, saan ngamin amakaaw-awat dayjay ako Marita. Uwin nga rod, Maray. Sabali ti pagawatan na iti isingasing ta, anam namaan ta apagsayaatan na. Apay ay ako manuti ka. Magpakaturo ka mamit. Apay ngay anaut-ut mo ti imakbadong. Nay, apay kumanautot. Anya iya tinaramid maw. Ang mga no naktakan lang Naglaba aklaang mo. Kasla mo limtag ti imak. Naktakan laki day. Adun sa amin tili na ba? Inurnong munto mga mintimuring maw. Apay ngay nga ta anaut-out. Naktangan nga tangag paisaw. Kalatan ipakita iti doktor, tapno siguradaw. Kasta mo timbaga ni Maribanang. Maglagayap, pwede ka ngamin napan. Ay, amangan nga may numapukaw ti urayot aswirtay. Ay tantumot, swerte-swerte ti bagbagan. Alam ka tayo inanatuyang, kagudong ka. Wan kwa raw, dumsaagak ije batok ti ospital. Ije ka di batog ti family planning, nana? Family planning mo ta sasawang. Apay, masikugak ta ije family planning ti papana. Ha? Nagdangamin pa sa heros ko iti kalman, kundi ije tinagdisagan na. Kunak no ije mo ti papanam. Ay, nambarak kumangay kwa raw, ay sinalbag ka. Daytoy naut-ut nga imak tinakipakita iti doktaw. Ano ay day tayo, imam? Naut-ut nga raw. Kelata di makil di siding na. Apay nga ta, di makal di siding iti iman ituyang ko paray. Naut-ut ka nupay. Ang mga nusaan agagangay asiding day jay paray. Apay, anda kasi paray. Anda nadama ko. Siding kanu ididamaw. Idi kwan. Di makal. Inga na nga imbaga ti doktor cancer. Ay. Kasta ka di paray. What? Ay, delikado nga rodaan tuyang ka. Sus. Saan tayo pa'y matkiti nga mo? Jay doktor tao, di makaibaga. Napanmat gayam kanu ni Marituyang iti doktor, gapu iti siding iti imana. Imbag tanapan mo't laang. Sang kaibagan apagswirtyan na kanu ti siding na. Ibaga na paikit din ajak kanu kayat alumungaw. Anya nga tangay ti resulta ti ipapan na iti doktor. Dayta nga ruti padpadaanak, Maray. Asino nga mintinang ibagaken kwa na? Apagswirtyan na jay siding na. Sana apagswirtyan, no di ket pagmalasan na. Tamay samot gayam aklase ti sakit ti kimpet ken kwa na asiday. Saan matkit di nga amin asiding ket maday. Ay, nun apartak ka no adumakal, dahil jay ti maday.
Ngam saan anamati ni Marituyang? Mamati siguro itan tanapanagnagan ng tikinapudnaw iti ibagbagataken kuana. Maray, nabayagan ka ija ospital. Kan nabindaan mo ta imam. Kung ti doktor nga abnormal kano ti siding nga nagtubo dito'y dakulap kaw, tadimakkel kano adagaws. Tap numaliklikan ti sabali pa'y apasamak, inikat da. Ay, kaya't mo asawan, awanan tay siding mao. Una maray, inikada tap numasigod ka na. Mamati kamot nga tan iti ibagbagame. Amay mayat matlaang nga ipakitam iti doktor. Saan ka tapat patsyem ti ibagbagada nga atang? Un nga raud ko kumaray. Kunada pagswirtyan, ngam saan magtanag malasan mo. Tanagkastusak iti doktor kanagas. Iso asaan mo nga ibagbaga, alaplap dan me ti ilulungaw mo. Patpat ganda ka maray. Iso nga imbaga mi ti pagsaya atam. Ay, agyaman nakada kayaw, tauray nakiting ti panagpampanunot kaw, kitamudak latangay sakay. Kastamat at talaga ti agkukumaray, agsisinakit. Hehehe, agkukumari tayo forever. Mamati ka kadipay, iti pagswirtyan na siding akong kunam tuyang. Sanon, kuna ti doktor, ati kanusiding no agtubo iti kudel, ken kalaat adumakkel. Siguden nga ipan iti doktor, tapno kitaan da adagaws. At dapay kanu kanseros asideng. Agbalin kanu gayam a kanser. Delikado gayam, uray siding lahat. Iso asaan abaybay antisideng. Nang runa no napartak adumakkel. Ay dandaniak na isagmak gapo iti pamatik may papan iti sideng. Iso adidak tultuladan, ha? Badaw? Ay, nanatoyang. Imbag tanapan ka iti doktor. Adda ka no dagiti siding amasapul nga iyuman iti doktor. No daytoy, kat napartak adumakkel. Ngam sakpay na, kaya't may manakablaawan ni David Agustin kan Mario Agustin dita Pusurubio, Pangasinan. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama ni. Hala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Boychi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ki paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Maray. Hehehe, pautangan nakman kita iti daing ken mantika. Good morning kunam, ngam umutang mat gayam ti gagaram. Kasano pa'y a good morning day tangay? Kablawan ka pa'y mata, sakbay nga ibagat ti gagarak, Maray. Ayawan pa'y buwi na manok, utang kit din ti ibagbagam. Ang mga no agmalmalam nga utang ti ibagada kiti umay ditoy, imbes agumatang da. Alimutan, Maray, sa anak mo't anatiwod nga agbayad. Awan nga rod buwi na manok. Malas ka no ti utang. Takaluklukat ko pa'y day tutersinak. Ay, bigbigat utang. Anya nga raw no di mo kaya ti agpautang. Inak man laangang. Ingkalata. Apayan, Maray. Anya tinapuka mo. Apay akas tatit suram. Mapanak ko maumutang kini Marikwanang iti pagarmusaran me. Ngam dinak mo't pinautangan, Maray. Ay, kasta ka di, Maray.
Anya nga rod nga, hindi di nakayat ti agpautang. Kapilitan ang mapanak ijay bangkag. Inakitaan no adda mabalin ko nga alaan ijay nga ilutok asidaan mikin ni badungkaw. Wen, mare. No adalakit di mairemedium, ano sa mo? Ngam ti umado ti utang mo. Malangarod maray, panawan kapay, mapanak ijay bangkag. Sige, marituyan. Nasabat ko mat ni marituyan. Nasakit tinakam na. Tasaan mo kano a pinautangan? Kasano? Kanayon nga umay umutang. Di mo't nga rot agagawa. Tapno adamot pang ngirimidyoan na iti kompormi dita. Uwin nga agpaiso. Nila ang matpari badong ti mapmapan no daduma ije bangkag da. Saan akanayon na mapan? Iso nga inikak itiliksyon tapno agagawa mo't amaray. No awan si daon da. Dito ilata ti pangnamnamaan da. Utang mo't nga rod. Uray no saan ang mabayag nga agbayad? Dahita nga rod, mabayag nga agbayad, maray. Tiyada nakam na anakautang, uray saan mo asingiran, agbayad kumaa. Win amare, pudno dayta nga imbagam. Saan agaputa kayat ko nga imutan? Gam kayat ko, kat agagawad ako ma. Tulungan taman nga agpaiso, tapno mapanunot na ti umagawa. Nakalagip ka may dito'y bangkag. Agkita akman iti mabalin na dengdengen ditaw. Napaanak ijay ayan ni baak, tain na ko maumutang iti daing kan mantika. Ngam di na kayat tagpautang. Kasanaw kat nagatindog sa amin tilistami jay. Kaano ka nga makabayad? Nauma siguro na ngagpapautang. Pangalaak nga taaya iti kwarta, tapno sa anak nga umututang. Gagay, anos laeng, tapno madan ka iti kwarta. Anya nga taaya ti mabalin ko apagkwartaan, awan mo't mabalin ko nga ilakaw. At daw ko ti kabatiti ditaw, ison ti alam nga ilutaw. Anusan ta ti bulbulong ti ruot asidaal. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, mare, ingka aglakaw. Aglakaw? Anya nga iti ilakok, maray. Uray manok lakuma, kat awan mo't manok may. Nangeg mo ka din tay kunada. Ano tagaaway ka, kat uray manok, kat awanan ka, kaawatan a kinasalot dayta. Kastamot ti kunada. Adamot idi manok may, ngam naibos tasindamain. Ay no kayat mo, mare, pautangan ka iti basit agatad. Ngam ikarem, asaan mo agastuan? Kwarta pa'y mga raw, no saan amagastaw, maray? Kayat ko asawan, pagpuunam. Isingasing ko nga igatang mo iti mabalin mo alutuan. Ingka isursor iti kabalbalayan. At dalakit di gumatang. Ay, mayak nga taday taan na panuno mo, maray. Kasano amam no saan mo apadasan? Papanan, saan ka di nga awan pulos kwartata? Adem pautang kanyak ni Maribanang. Insingasing na nga igatang ko iti mabalin ko alutwag. Talpasan na, inakilakaw iti kabalbalayan. Mayat nga taday ta nga insingasing niya. Kasanaw no awan ti gumatan. Dayta mo't ti kunaken kwa na, ngam kunana mo't apadasan, tapno maamuan no baligay wunusan. Itanyangin nga ron ti gatangan. Anya nga tatimayan. Lumay, wanaw tambu-tambaw. Ay, padasem man ti tambu-tambaw. May mayat, no ado tinyog na. Tapno na imas. Mga lakmatan iti paper cup. Tay medyo dadakkel, tapno maayatan ti gumatang. Agudong ka kaday na. Wan, kwaraw, adamapan ko gatangan iti ilay. Into nagawidak. Agluto ak iti tambo-tambong taglako ak. Ha? Agluto kay iti tambo-tambaw? Wen, umayak to aglako dito'y paradaan ti tricycle iti tambo-tambaw. Ay, nabayag ajak nakaraman iti tambo-tambaw. Umay kanto nga aglako dito'y paradaan
Un ako araw, bareng agswerte matiin singasing ni Maribanang anegosyaw. Hindi pa'y kumana panunot yun dayta pagsapulan. Hehe, un nga ron baraw, jak mo na pampanunaw. Rimwarmat ni Marituyang, kunana nga awan kwartana, ngam apay nga rod nagudaw. Ay, pinautangak iti pagpuunan na. Pagpuunan? Anya kumatiila ko na, tapagpuunan ako ng mat. Insingasing ko nga agluto iti kayat na nga iluto. Tamapan na isursur iti kabalbalayan, ngam timapan umut-utang. Mayat mo't dayta apagsapulan, Mare. Agluto, sana mapan isursur. Tawan kat nga rod pwesto na pa'y apanganan ti gumatang, Maray. Imbag ti kasjay, ngam ti agmalmalem nga awan aramiden na. Maray. Intukat numadanon ti panagluluto, mapan iti tiyangge. Tadi kat mapan umot-utang iti si daunda. Idi imbagam kanyak, akayat mo nga ikan iti leksyon tapno agnakam. Napanunot ko apautangan iti pagpuunan na. Bareng amuna ti aramiden na, tapno mapadakkel na ti impautang ko. Ay, nadagsen magayam tinaluto at tambo-tambaw. Ay, ano sak abit-bitan ti dakkel akasirula. Alaak mutan di paper cup tay nakagisursaur. Unaak ijay paradaan ti tricycle. Ay, nakaun. Apaman ang makabatugak iti kabalbalayan, ipukaw ko tilakaw tapno amuda. Kanya nga ta tinapasama ka ni Marituyang. Magmagnamad ang nakabit-bit iti kasirula itay. Ang mga nurinugyan ng tinaglako iti bilo-bilo. Bilo-bilo? Ay, kayat ko dayta. Ay, amok kumata na panak gimatang. Ang mga nunapan ijay paradaan ti tricycle. Taado dagiti driver ijay. No agatang dagijay, siguradaw ang makalako ni Marituyang. Nasay-sayati kasjay, ngunti makimarmarites iti awan ka-is-is ka na banhag. Iso nga ron pinautangak iti pagpuunan na, tapno makatulong matkan kwa na. Mayat na panunot mo, banhag. Kasta ati kapitana, si sasaga na tumulong. Naimastin mainla ko ni Nanatuyang at tambutambong iti paradaan ang kay. Inlakaman na kumaa. Kaya't ko tikas jay. Saan kumot nga mo kayat mo ti tambutambaw? Agla kong tupay nga ta. Wan ka na, wan kay. Ay, kaya't ko na ita. Ay sus, ay tambutambong ko naman. Kaanong tunga nga umay aglakaw? Bayam, tayo bagak tungaw may aglako iti barangay haul. No may ito man naglako iti paradaan ang kay. Hindi nakita ka nakabit-bit iti kasirula. Udak no, anyan ti aramidin na. Tapay nga isor-sor-sor na ti kasirula. Lalakom ka di mo lang, tinluto matambutambaw. Ay, won ba daw? Ay na, mayat gayam tinsingasing ni Maribanang. Numapanak iti may sabalay. Nulima ti bumalay. Gumatang da iti 5 abasaw. Ay na, nagmayatay. Adda mo lalaganan siya, iti impautang ni Maribanang kingga. Ay won, dandanin na duble ti puunak. Aglako akpay, tapno maisublikon ti impautang na. Una, tapno saan na madidigirang agpautang. Ita, sana ko na mapanumututang iti kumpormi dita, tadamot pagsapula. Nagsayaat mo ni Maribanang, ta nakapanunot itinsingasing na kingka. Ita, addan makuna at trabaho. Aglutaw kay naglakaw. Enton mapan ko'y subliti kwartana, agyaman aken kwa na. Angam sa anak amapan gumatang kinibaa. Nakaumay ka mo dito balay maray. Ayan nga iti ila kumatambutambaw. Madamdama akpay ngaglakaw, kapitan. Umay ko kumaisubliti kwarta ni Maribanang. Ay. Nakaganan siya ka. Iso nga isublim ti puunan.
Wen, Kapitan. Ay, Kayat ko apagyamanan unay ni Maribanang. Tano din ang bagang aglako Saan ako managlakaw? ay, intun agluto ka. Mangyag ka tuman iti tambo-tambong dito'y ka. Gatangan mi man ta. Ado kami agumatang dito'y barangay hall. Arigla daw, Kapitan. Ay uray mlatan ni kumari mabanang ta agdigdigaw. Nakaumay ka, Maray. Adda ka di masapul mo? Umay kuman isublito'y impautang mo, Maray. Ado ka din ti kwartam, ta isublimon, marituyang. Naparwar ko matan ti puunan. Kanadamot ganan siyak, Maray. Ay agyaman ako na kan kamaribanang. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Ngam dayjay aba, kagora. Saan arumbang agura, Iso tinakaibaga kanyak, nga inggagara na adi nakapinautangan, tapno agagawa ka. Anya ti kayat mo asawon, Maray? Imbaga na akayat na agumagat ka, tapno maadaan ka iti pagsapulan. Kat no ada kwartam, saan kan nga umutang? Kasta timbaga na ken ka, Maray. Wen, kayat na ngamin amasursurom ti agirimidyaw. Kasta gayam. Mayat maggayam ti panggap na. Iso apina ay nakidiimbagak nga umutang. Saan ka di amayat ti panggap na, Maray? Nagbaligi mo't, taada nga agpayso pagsapulam. Kasta ka di, Maray. Ay, ginurak lakit din. Tati amok kat inimutan na. Mayat gayam ti panaglago matuyan. Tulungan ka malangay. Diyay dadakkel ka si Rula ti paglutuan ta. Kuyugan ka nga gisursal. Alaman nga raw, inakto padigwan dagiti ko kumaray. Isuda tinang panunot iti kasto aklas iti pagsapulak badahong. Nagsaya at magayam ti kukumaray. Amuda ka nga isakay. Wen nga raw, ngam sabali tinagawatak iti inaramid da pa ng tulong kanya. Masapol nga inkanto nga rod agyaman kadakwada. Inton makaluto ka, mapanak to iti tersina ni Marikwanang. Diyak laim pagarop amayat gaya mapagsapulan ti agluto ko naglako iti tambo-tambaw. Di ka mat makibarbar kada kamin, Paray. Tultulunga ngamin ni tuyang ko, Paray. Kasi mo no, glako amay may sana. Ay. Nadagsain, tinaluto at tambutambong, Paray. Saludo akan ka, Paray. Kasta at tinasaya at nga asawa. Napanunot ka, ngawan maganap ti tao, no saan nga aggunay, Paray. Una, narigat ti sadot. May tinagagat ataaw, ta damaurnong na. Saan nga agparikot iti pagbiag na. Ay, wan, Paray. So nga gurnong kami may, tapno saan kami ang mabigot, akas iti kunam, Paray. Ay, kasta ko maamin, tapno awan ti agparikot. Good morning ko kumaray. Day, si Kama at Marituyang. Nabayag basit adi ka na isarsarong diti tersina. Win nga rod, Mare. Adamot dua akaserola nga awit mo. Ingka ka di man aglako? Ipadigok kada kayo dayto ko kumaray. Agyaman nakunay kada kayaw. Nah, sikati agpadigo, ngam sikati agyamyaman. Saan ka di arumbang ada kami ti agyaman, Maray? Kayat ko ti agyaman. Tanusan agapo kada kayaw. Diyak na panunot ti nagagawa ko kumaray. Kasta ti panangipatugmikan ka, Maray. Ngam ura imbagami dayjay kan ka, no saan ka nagagawa. Awan mutlaan. Mayat gayam numadilaw ti may sa taaw, tapno agnakaw. Mayat sa no garamid kay ti uray basit a paglakwan ta di ta igit ti kalsada iti batog ti balaya. Tuyan. Amangan no awan ti umay no nagbasit a pustaw. Uray basit a pustaw no lakit na dalaws, apay kumangay nga awan ti umay. No dagordair, mabalay nga itulog. Nadamot ag take out, no kaya da. Sa bagay,
Mayat metkit din no adda pwesto di taigit ti kalsada. Para kadagiti aglabas akayat na tagmerienda. Ay, yaman pa'y apaw, to oray simple lang. Kahit adalat tamit mapaglakwan, apangalaan tayo tigastusin da. Wan, daytoy tay kunada nga oray tagibas titin ti daduma. Di da mo adakkel gaya met ti sapol ngem dagiti agtamtambay dita. Wain tuyang, pudno day ta. Ay, nakaginawa ak. Tadalat ta kwartata. Oray saan ama kunadakkel. Imbag daytoyan ngem ti mapanumututang. Pudno day ta tuyang. Iswa pagyamanan ta, dagiti kukumaray. Ay, saludo ang kada kayo nga agkukumare. Awan makaabak iti tao ang nagagat. Ngam, no sadot nga, dumtang to ti panahon nga agbabawi ka. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basil. Sound effects, Jun Ren. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mga tanbanan. Santan nga urayan ni Kwarog, maladaw ako na mapaniji barangay haul. Napanan na nga ta. Napuutak mat nga addan itay diti kusina, idi madamati kay ko di taarubayan. Diyak mat nakita itay, nagpasturak itinwang. Ang mga nusabali tinagwaywayan na. Siguro Agaw ka na. Sige, sumurot kanton, ijay kusina. Nabawasan matiin na po'y kan masida. Kaawatan na ananganan ni Kwarog. Ay. Nanganan na di naman laing baga ka data. Gapo siguro taadararamidok itay, iso nga imunan anangan. Imunan nga tan, di barangay ha. Nalabit taapay ngay nga awan ditoy. Nasayat mo imunan, tapno agdalos ijayan. Agdaldalos ka di mutla nga talaga ni Kwarog. Agdalos ano ada? Jak amo ano awanak? Ay, ada nga min nang ibaga, amayat ka no ti kababalin na no adda ka asi sa sango. Agam no awan ka, nalastog ka no. Sika ka no ti ipampanakkel na. Nang ibaga? Apay-apadaksan dati ka anak ka. Kino natulog ka nagsingpay. Awan ka di pa ni Kwarong, kagawan. Awan pa'y maut, Kapitan. Imbaon mo ka di nga umuna. Jak imbaon, tawan iji balay. Pananangay. Ang mga na pa ni balay na Anyat arami din na ijay. Di may dito'y barangay hulta nagdalusin. Ay, jak amo ka ni Kwarog, Kapitan. Kuna naman nga ipanpanakkel da kakano nga men. Sus, kastama. Ipanakkel na ti maingil nga angkel na. Uray no nasaya at aramiden na. Saan ka naman? Ay, mga nupad-padaksan damit lang ti ka anak. Ay, jak lang amo, Kapitan. Kasinaw kada kayo dito tinalay. Nagpinados kami man. Ano ko mga pados to, Jeff? Pweso. Nagboxing ka. Masigurado ka kakasi ka ma-apple punch. Street punch kin amin nun na klase punch. Kino, bakawal mo tiya mo madanog, Jeff. Ano to, Ram? Aguray ka man tadanugan ka. Dinanog na mga kwaysan, Jeff. Pusin sa tingin pang kaon. Ay, dahil para ka. Day ba? Apay ngay ati akong kuti dinanog mo. Dahil ito yung matya. Kung tarang ka ba?
pa'y akas ta ti itsuram. Asino ti akin aramid iti kasta? Nicolas Angkail. Ha? Linibat na. Linibat na ka? Mubay kan kwa na Angkail. Dak lang iti sulay. Pagamuan ta dinanog kan kinugdaran na kaon. Ay agtugaw katapaya bak Nicolas. Dinaklaki di impainay. Kinabil na din ti kaanaka. Intun umay dito yung barangay haul. Balsay. Ha? Pag sinumbangirek ti kugtar kadadanog iti rupa na. Ay, saan ang mapalit ang balsam bitaw. Imbestigarak pa nga umuna. Mamulta ti nakabasaw. Ta kastama, ti ordinansa tayo a pinutar tayo dito yung kabilgatan. Ti mangirugi iti riri. Kaya no asino ti umuna adumanog. Ay, di su ti mamulta. Mapanak iti barangay hall. Tamay sa nga agsaksay kontra kini Kwaraw. Anya man na nakalukwan ti naramid da di akwaraw. Lumaslastog kanukad. Puno day tako na malimmas tawd. Ipanpanakkel na laon iti angkel na kapitan. Day tamot ti madaykin ni Kwaraw. Gaputad da angkel na kapitan. Maramid na ti kaya na. Iso mapanak. Tapnusan nga guram day di Kwaraw. Malaing ka. Adakan samot idi napasamak ti ririda. Adu kami ang nakakita. Kasangay nga ti anak ti may sa atanawd. Iso anapan kami. Gaputan na kainom, kas latukak anapadanuman, kas takaday. Day tatipod now. Kumarit mo tayo, hindi nakainom basay. Naimbaga bigat yaw ko kumaray. Maimbestigaran ka di dakwarog kan kulas di ta barangay hall. Ay, napandan sa pa'y pinaayaban ni Kulas, maray. Adda nga ta nakakita, iti napasamak. Aduda kano ang nakakita, maray. Ni kano kwarog tinangirugi akim maray sa dimanaw. Anya, sa kuna ni Kwarog ang nakatugaw kanulang iti sulay, kat dinanog kan kinugtaran ni Kulas. Day tamo tinanggag ko nga imbaga ni Kwarog kan ni Kapitan. Kuna ni Badungkaw, ang nakita na tinapasama. Anya ka di talaga tinapasamak, marituyang. Imbaga ka din ni pari Badungkan ka? Wan, kumaray. Naglaaw-laaw ka no ni Kwaraw. Idi kwan, dinanog na ni Kulas. Gaputan na bartek mo ni Kulas, binalas na. Daita tinangrugyan, tiririda. Awan kanumot ni Kulas iji balaya. Pimanaw siguro ha. Tamo na nga dabasol na Angkail. Sana mabalinday tao. Nagsingputak, kinabil na kitday. Isakit na kmata Angkail. Na, ay di ka madanagan. Imbilin ko ano sumangpait kat umay di barangay hall. Nas ka na madusa day di atao Angkail. Ang danda ni malis ti agong kaw, gapo iti panang danog na. Ang dapay blakay kaw, limtag pa ti subil kaw. Di ka madanagan. Ay, talaga panisak na di akulas, gapo iti inaramid na. Unang Angkail, diyak pa'y pulos bimalas, tanasing puta kami na tao. Tandaan mo ito. Pagbabawian na ti inaramid na ka. Dosaat. Talaga. Taman ti angkel kaw. Ops. Iswasi ka ti idol ko, Kapitan, taginak baybayan. Mahibilabad, Angkel Kapitan Intay. Nadusa ka din ni Kwaraw, gapo iti kinalastog na. Awan pa ni Kulas. Addan sa kanon na panan na. Maring addan to kanaw, intun malan. Nakasaritam ka din ni Kapitan. Sanpay. Inakasao, dagiti kakadwak, ngagsaksay, kontra kini Kwaraw. Tapnusan nga gruam. Mayat ka diti kakadwayong agsaksay. Mayat damin to yan. Adu kami ang mangayat ngagbalaw, ti kinalastog ni Kwaraw. Gaputa angkel na ti opisyal. Nagmadi nga ugali ti tao, gaputa kabagyan ti may sang opisyal, agpalastog mo ta. Day tangarad, makapasurun ti kasi ang klase ti tao. Nagtugaw ayan ni Kapitan, no saan agapo kadagiti tattao anang ibutos kun kuana. Day ta, ti sana napanunod ni Kwaraw. Pagtangsi na ti kabagyan na nga opisyal. Inton kwan, syakat ti mang papispisking kwanan. Kasi kantoma, ti may saruno amay daraw. Nalakaaya mo, ti basta mang papispis iti taaw. Masuruna nga raw, di ti kinapalangguad na. Kunada, asika kanumot tinangirugi iti gulo, Kwarog. Sana puno day tantay. Pamadakas dalang kanyak day ta.
Nagsingputak tupay. Ay nasaya at no pamadakas-daken ka lang ti damag. Tadikat maibabain ni uncle mo. Saksi dagiti sugat ken dunor ko awantay. Napanak pa'y nagpamedikal. Ipabayad kunto kay Nicolas tinagastos ka. Multahag pa'y. Gunggunana ng danog kanyak. Apay no saan ka laengen nga agbarbarteg. Tapno saan ka amapasubo iti gulo. Padasa ka antay. Nung madamot ngamin lako nga arak. Ay, uray adala ko nga arak. Imbag ko no saan makabarteg. Into kat nabarteg kayon, aggugulo kayo matay. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan, kulas. Ganugan na ka di man na kasi tinaramid mo iti kalman. Makitam ka di daytoy nadadail nga agong kaw. Kan daytoy black eye kaw, gapo iti naramid mo. Nagpamiti ka lak. Sikat imang bayad ka dagiti amin na nagastos kaw. Sikat tinang irugay. Dito mo't nagdinanong no di mo irugay. Nabartagak lang amin. Iso at tinutupan ka. Basta, agkita tayo tisangon ni uncle ko, kapitan. Sigurado maabak ka. Gaputa uncle ko ti kapitan. Among tipod no. Sikat tinang irugay. Isaganam kiti ti pagmultam. Ti pagdanyos mau. Kan bayadam ti gastos ko nagpamedikal. Inak magpamedikal. Napusi ti duang ipon ka. Idi kilata dinanog mo tingiwat ka. Uri at da ipakita medical certificate mau. Ta uncle ko ni kapitan. Abay, uncle mau ni kapitan. Apay akas lang mabubutan ka mapanigi barangay hal. Ang mga mamulta tatabadong. Kanakan ni kapitan ti kalaban ko. Ay uray kaanakan na. Adu kami amang saksay, anikwaraw, tinangirugi iti gulaw. Ay, agyaman na kada kayo, tata. Saan ko ngaming nga ayunan ti aramid ni kwaraw kay? Naputa kabagyan ng ti kapitan, nagpalastugay. Yak kumabalsin ang napusi mo ti ang ipon kaw. Ang dagayam na pusay ang ipin mo. Dayta, ti baga kamay sa, bimalis ka, kit napusay, tingipin mo. Ibaga mga agpustiso ka, kit iso ti agbayad. Ay, wang gayam. Diyak na panunod day, tatataba daw. Naskay nga pagnakman na jay akwaraw. Palangguad tumay. Itataada tayo dito barangay hall. Sikat ti umuna pagdamaga, kulas. Apay adinanog mo ti kaanaka. Saan ko adinanog? No, sana na po si tido ang ipon ko. Di kilat adinanog na, kapitan. Uray damagan nyo, ti kakadwami anak kakita, kapitan. Ada kadwa yung anak kakita? Aduda. Uray damagan nyo ni tataba daw. Nakita na may. Ay, agsao ka paray. Ibagam tipod no ana pasama ken nangyari. Kastoy nay, paray. Gaputan na bartag ni kwaraw. Naghamaw. No asino kano ti makabail. Sa pinadas da. Dinamag mo Nicolas. No anya ti padasan da. Ang dinanog mo ti ni kwaraw, Nicolas. Ay, my goodness. Apay dinanog mo, kwaraw. Saan kumabim malis Nicolas? No saan na po si ti ang ipon na, ididinanog ni kwaraw. Ay, ayan tingipon mo na danog. Makita yung kadito pulang ipon ko, kap. Antoy ti medical certificate ka. Oh, limtag ti sungok ka, nadanaw. Madamati imbestiga dita barangay hall, Maray. Huwin, Maray. At damat ije barangay hall ni Marikwanang. Takagawad kat narod. Maikan mo't siguro ni Kwarog iti litsyaw. Ado nga minti makapanagnak nga isaw tinangirog iti riray. Sapay ipapilit na nga awan kano ti basol na. Apay nga awan, kano ipalpalastog na kabagyan na kano ti kapitan. Dayta nga rod ti maday. Gaputa kabagyan na ti opisyal. Agabuso meten. Pudno dayta Maray. Ado ti masurom kini Kwarog. Ay, naglukon akwarog. Ay, mangiramraman. Mangibabain. Nasaya at mert no saan yung ayunan ni Kwarog. Gaputa kaanakan ni kapitan. Ay, saan kumot nga ipalubos. Akas tati mapasamak. Marituyan. Sika Kwarog. Asino timang saksi asaan asika tinangirugi iti riray. Ay, kuwanggal. Nawan tinulagak amang saksi.
Ay, pudno nga ron timbagan ni pare Badong. Hindi ka kadwa na. Nabartekak mat ngamin nangkain. Nah, ay my goodness. Kunak man no pudno nga awan basol mo. Saan ko ngamin nga mo tinararamid ka, di nabartekak. Ay, saan aga po takaanakan ka? Ket isakit ko ti mading aramid ba? Agpapustiso ni Kulas. Sika, ti agbayad iti pustiso na. Ay, kasanumit nga iti gastos ko ang nagpamidi ka lang kain. Ay, no di mo inrugi ti riray. Awan day ta. Iso nga isaganam kiditi pagpapustiso ni Kulas. Anya nga iti resulta ti panagsisinanguyo kada Kulas. Ay, luko da ito akwarog. Isugayam ti nangirugrugi iti riray. Mabainak pa ikidid. Isukit diti pinagbayad ko iti pagpapustiso ti dinanog na na. Ay. Anya nga ikwarog. Aramidem tu pa iti kasta. Kunada nga ipalpalastog mo kano ti kinakapitan ni Uncle Mau. Saan nantay? Ay, di mo ulitan. Ta siya kung timang disiplina ken ka. Ikatan ka akas chiptanan. Ay, di nakikatanan ka. Kakaiso na nga iso lang ti makuna trabaho. Ikarim, asan kan nga agpalpalangguan. Ikarikang ka. Nagsingsing puta kaon. Very good. Awan ti kabakabagyan kanyak. Nung nakabason, ay madusa. Tandaan mo yan. Unang kail. Saan na maulay. Nagbaliw ka di mo ilaang ni Kwaraw, Badang. Win Mike, to yan. Sana na nagbartag, hindi na pang kami iti pabunyag, ti kayam ka. Kasta at ichiptanaw, di na ipalastog ti kaadda ti kabagyan ng opisyal. Padasin na ti agpalastaw, ta ikatan ka ni pare inte, nga kastanaw. Imbaglakit din ta saan nga inayunan ni Kapitan. No inayunan na, siguradaw asaanan nga ibutos ti tattao, no madanon to ti panagpipilay. Lakit di no may saka nga danakem na, masapul asika ti pagwadaan. Saan mukit nga aramatan ti posisyon mo, tapno pagpalastog mo. Ay, Kwarog, saan nagaputad da kabagyam ng opisyal, naturod kan nga agaramid iti kalukwan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makita ti motor ko to yan. Napintas mo't ang motor. Wan, yung naglakwak iti bakak na ita. Ingatan ko dito motor. Anya, kunak man no pagpuunan ta iti negosyaw. Sa di na, ingatan ko nga rodan iti motor. Kasanaon di plano tangag negosyaw. Bayamon na ita negosyaw. Basta da motor ko. Ay sana mabalain. Ingkay subli na ita motor. Soblem ti kwarta. Ay saan? Nagpintas tupay da iti motor ko. Napimpintas ngem sika, tuyan. Napatag da ito motor ko, tuyang. Napatpatag ngam sika. Iso asan ko ang mabalin nga isublay. Ha? Saan lasi ka tinang pastor ije baka? Oray siyak, inaldaw nga pastor ka. Idento ta sika, namilun sa lang nga pastor mo. Ay, oray pa. Kasanaon ti plano ta negosyaw. Ayawanon, dinadaal mo ti plano ka na pintas ba daw? Sayang! Nakagatang gayam ni pare Badong iti motor na. Wen nga rod, Enteng. Kat jay naglakwan na iti baka dating gatang na. Aya, ay pangusaran na ngay iti motor.
Ag motor nga taa, amapan ijay bangkag da. Ay, masadot siguro na magna. Kaskan ka, adamat motor mo. Wala. Usarat no, mapapanak iti barangay hall. Awan parikot. Basta lakit di aramaten iti nasayaat. Saan kahit nga aramaten tapno pagparamag. Ay, yater aramidam ba daw? Sukat ang manditambot so dahil yung motor ka. Tapno napigsa ti ungor na. Anya, apay anas kan apapigsaam. Di pa'y ka nasakit itilapayan. Mayat to, pa'y to yan. Ay, maditikas ta. Ha? Mayat mat day taungor ti motor mo asigaw. Ta saan nasakit tilapayan. Iso asaan mo nasukatan. Ay, di ka man makibiyang to yan. Ibagbagak ti pagsayaatam ngam di mo kayat. Ay, di ka makibiyang iti kayat kong aramiday. Kung nawawanan ti bagam, ala pumanaw kan. Di ka mangsinga. Ato yung tigat-gatangam amantika, kwaraw. Ito yung matibayad ka. Nah, asino dyan nakamotor, alimabas. Naka-helmet mo. Di anak ni Manggudo di tamiyanan. Nalabit ang mapan ijay ilay. Iso anak ka helmet. Nay, adaman ng limabas. Awan helmet na. Nalabit ang mapanla di takantaw. Iso asaan anak ka helmet. Ay, uso talaga ti motor itaa. Una na. Uray dagiti estudyante high school. Nadamat ng motorsiklo ta. Un nga road. Sapay agsasaruno da lumabas no iti agsapa. Ay, day tala ongor ti motor ti mangmangag. One round. Uray ijay ayan ko banda. Adumat ti lumabas ang motor. Taigit ti kalsada ti balaykaw. Mayat! Mayat na talaga. Nagpigsa ti banurbur na. Ay, bataw! Nagpigsa mo sa ti banurbur na motor mo. Mayat to, pa'y. Kalyawan na, nagiti amin na malabsak to yan. No siya, amay siya. Masuro na. Siya, kaunti kasikatan dito yung kabildatan. Kasano ko man nagbalin ka sikat? Ay, ka po dito yung motor ko, Dahil ito yung motor ko, tikapigsan iti ungor. Anya? Numangag na ti ungor na. Amuda na siya. Oh, makapasuron ti ungor ti motor mo. Makapa-high blood. Ne. Day takit din motor tinangigatangam iti pagnegosyo ta kuma. Ay, di mo ulit-ulitin man to yan. Makauma. Day ta motor mo ti makauma. Mayat na talaga. Nagpigsa. Tata Banong! Ha? Anya ka ba tan? Kaslaawan panunot mo. Nay, apay, anya ti basol cooking ka. Banurburam iti napiksa day ta motor mo. Amom ka di nga da nakaturog nga ubing. Uray lang nakigtot di ta banurbor ti motor mo. Apay, amo kaya, nga da nakaturog nga ubeng. No talaga nga da panunot mo. Di mo banurburan iti napigsa ta motor mo. Ta makarengrang. Ne. Nasakit iti lapayag. Kaslaawan ka rubam amasinga iti kastangar aramidam. Ay, awan bibiyang mo kanya. Sigakit di at awan bibiyang na iti kaaruba na. Naadaan ka lang iti motor, nalastog kan. Mapal ka lang mo ta. Pangaasim tatabadong. Di mon pabanurburan iti napigsa ta motor mo, ta makatitilang. Ato iti katgata nga basabod, maribana. Ato yung matibayad ko, mare. Naglabaak man. Na. Makapasuron mo't dayjay ang motor. Ni pari badong dayjay. Ay nagalas mo ton. Sapay banurburan na iti nakapigpigsa. Ay, wun nga rod Ay, nasakit iti lapayag. Ay, anya mo't dayjay alaklakayan. Adan samot gura na kanyak. Uray siyak, mare. Taapay a pinabanurbur na itinapigsa dyan motor na. Idilim mabas dito itersenam. Wano, ipalastog na dyan motor na. Mabali na kasta, mare. Bayam man ta kasaritak ni Marito yang. Ibagak abagbagaan na ni Badong na. Imbag ta imay ka dito tersinak, Marituyang. Umayak gumatang iti asain maray. Ay, sige.
Nga madangamin kayat ko nga ibagakan ka. Apay, anya dayta. Bagbagaam man ni Kabadong, tano lumabas dito tersinak. Kat di namat ibanurbor iti nagpigsa di motor na Ha? Di nakadiam mo ang makapasuron ti kasjay nga aramiden na. Ay, hun nga rod maray. Tauray siya, masurunak. Agasam, tauray ijay paraangan may kat banurburon na itinagpigsa di motor na. Imbaga taawan nagreklamaw. Adda Ay katala bagbagaam ni Badong Maw. Ay namaray bagbaga ngem dinak mo denggal. Ay, adeta. Nakadanon ako dito barangay hon. Mayat no ada motor sa anak na. Ha! Di paribadong jeli mamas. Nakapigpig sa matiungor ti motor nan. Panurburan na pa. Nata nagsublay. Ay salpan na ito. Pasikatan naksa. Ay ako. Una yan ti panurbur ti motor na. Pinasikatak ni Parinteng. Pinaborbor ko ti motor ko idilim mabasa ka di batog na. Tuyang. Na. Unay kan ba daw ang mga nugumuraken ka ni Kapitan? Bakit ba yung magumura? Anya ko ba? Ay naba daw di kagar aramid iti pangguraan ti bumarangay kan ka. Ay uray man gumura da kanyak. Anya ko ba? Na. Awan bibiyang ka, nugumura da kanyak. Ngagpapan, kini Parinteng. Ay ala, makaamu ka ba daw? Siya kung amis mo ti may dito'y balayaw, ta kasarita ka paray. Apay ay. Ti motor mo. Ay mabalay, nakisayam ti ungur ti motor mo, ta nagpigsa. Bawal day jay, ta makatitilang. Anya bawal? Adaw tagreklamaw. Gaputa makatitilang ti ungur ti motor mo. Sa pa'y kas kalabaki kun-kuntes, no agmaniho ka, ta banurburum iti kas taunay. Motor nga. Agreklamo nga raw, dagiti ada iti igit ti kalsada. Nagkunang amin nga agbalay da iti igit ti kalsada ya. Ay, warningan ka No di mo dinggan ti pan nakisaritak, ay. Makaamu ka. Dahito mo ti bagaking ka, Parinteng, ha? Ay, sige. Di mo pakibiyangan ti biyag ti sa balay. Tabiyag ko tay. Na, At ti motor mo. Kahit isulaang tinto na ram. Di mo pakibiyangan ti motor ka. Nakaw, na di ilay tuya. Ito kasi nara ko agayam ka. Papan kami di bangir nga ilay. Tadagayam mi ijay nga agpaskain. Agmotor ka? Ay, katwin na. At nga rod motor ko. Di suusaray. Awan mo't lisensyam, awan pa helmet ma. Sakit nagpig sa taungor ta motor ma. Kat kunada matiliw ka kanunukas ta. Agmulta ka ba daw? Awan agtiliw ijay ilay. Kansanda ka matiliw. Tamok nga ipalusot. Anya? Ala makamu ka. Malahin na kag. Ada ka di pagatang mau? Awan. Sige nga raw. Paili akag. Ato yan, tikat gatanga masuka, maribanan. Ay, agyaman na, kamaray. Ananwag ti suka, agpaksiw ka. Wen maray, agpaksiwak man iti tilapia. Naimas Ay, na yun. Kaya nyamot tanday di amotor. Nagpigsa. Ni pari badong dayjay. Makarangrang ti ungor ti motor na. Ay, uray ni Inteng. Masuron kan kwa na. Gaputa pinaburbor na ti motor na iti batog ni Inteng. Ti kuna na nga takot. Pakaidayawan na ti kastang kaararamiden na. Wen nga rud Di namut denggan ti panakisarita ni Inteng kan kwa na. Ni Inteng paikit din ti dakes. Nala, makasarak tungatan iti katukad na. Wen posible day ta ang mapasamak, maray. Tawan mo't denggan na apan nakisarita. Day, napay nga doon ti pulis ni Day. Iltiyaw. Nagpara di may sap. Ay, sir. Lisensya. Ha? Awan helmet mo.
Ken nakapigpig sa ti ungor ti motor mo. Ay, kuwa, sir. Pero war mo ti lisensya. Sir, awan lisensyak. Nangina mo kami ti agpalisensya. Nagturod ka matten nga agmotor dito sa sentro, nga awan lisensya. Adala kaming gatangag, sir. Urayan niya pa iti rason mo. Ado ti violation mo. Awan respeto mi tilintag no kasta. Sir. No helmet, no license, unauthorized muffler, matikitan ka. Gapo kada kita violation mo. Anya? Ay, saan ka di mo ta, sir? Ay, masi kayo kanyak. Sa pagsaksakin ni tuyang kaw. Ala, asika swem, dagiti violation mo. Makitam ita day tang aramid mo ba dong? Kundi motor kang main. Ngam awan mo lisensyan. Awan pa helmet mo. Amo kaya nga nga dagtil-tiliw ijay ili. Nagturod ka pa ni Jaylay, adi ka pa'y naghilmay. Ila ko ulangan ti motor. Isag maknak mo gayam. Natanggan ngamin ti ulaw. Malas day ta motor. Diala ko man ginagyatag. Na, tapabasulam pa jay motor. Wayne, malas day ta motor. Iso nga ilakog langay. Awan gayam na sayat nga ipay na kanya. Mas daawak tapay ngamin na ginatang mau. Imbes ko maapagnegosyo tati kwarta. Ay, awang gayam, serbe niya motor ko. Ta isagmak naglaeng. Iso nga ilakog laeng. Mangipay lagayam iti malas. Ay, tatabadong. Saan aday ta motor mo ti ayan ti malas? No dikat sika. Gaputa di mo amo ti sumurot iti paganurutan. Ala, agmulta ka. Tangay bangad ka man. Ala, sigay. Ditan, tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ni MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya matdaykan, nagapuak iji barangay hall. Umayak kumamangan, ngam di kapailan nakalutaw. Huh? Di pa'y ngamin nalpas ti boy-boy a pelikula dito yung cellphone ko. Ay kasanong iti panagsublik iji barangay hall. At dapay ba't kilaban dita? Ison ate ka na. Apay na? Jesus. Ay, anda mo basit anabati aprito alamos. Isunti sida, tagsublia kadagos iji barangay hall. Wanan, kailepas ko pa'y da ito boy-boya. No oras ko mati pa naglulutaw. Agluto ka. Sana da ita buya-buya. Nasakit sa amat tinakam mo no agbuya Ti kayat mo sa amat pagserserbian kalaan. Ay, pumanawak man lagan. Nangayo tinapukawan ang kail. Apay, anya tinapukaw yaw. Mapukpukaw sa niyan timtilimbong ti panunot na. Ha? Apay, mapukpukaw na ako na ang kail. Di bilag buy-buy ay ti silpon na ti amo na. Unusan. Facebook. Apay, kanayon pa arumwarang kail. Kanayon anak kabiste. Makapasurot. Jak amo man kanantim. Ay, nagbaliwan ni Antay. Saan la nagbaliw Nagbaliw-baliw. Ay, apay nga tangkay. Ay, jak amo kanantay. Nakitam ka diti kumari tamaray. Rimwar maning anak kabisbisti. Saan ko nakita tamakumi kumakmat itay, maray. Ado nga bin ka ti gumatgatang. Mas daawak no apay ka nayon arumrumwan. Ada siguro pa ka kumikuman na Anya nga hingata.
Isulaang ti makasungbat dita. Ada ka digatang, maray. Asukar ken kape man maray. Ang awan pa'y mo't kwarta. Ilistam pa ya. Bigbigat manen nga umut-utang ka. No ibagam nga agbayad kanto no makaapit kayaw, kaya't nasawan abulan pa iti bilangag. Saan mo tamaray? At damutin mabalin mi apurusan abu nga ti tarong mi nga ilakok intong bigat. Kasta ka day, maray. Kunak ano di ka imulmulay man ti ikarkarem. Apayan, kapitan, at samot parikot mau. Niman kumarem, pagawad. Si madut mo tayo. Kanayon pa'y mo't adumawat iti kwarta paggatang na kanaw iti alahas na. Ito, kinawan maitin ko, agpasugnaw. Anya? Apayan ngay akasta ni Maribanang. Yak man amuti naknakan na. Apayan nagkastay buting. Ure ko maano saan anasadot. Kano pa'y nagbalin na usam iti alahas? Saan matasigod akasta ni Maribanang? Siyak pakin din ati agluto no na duma. No iti bigbigat, siyak ti aglutaw. Apay adi iso ti paglutwam. Di naman ngaron kayat amariing iti masapa. Makaturturog ka no, kat bigata. Apay nga inawis na nga ginumparay. Kakaiso na nga awan trabaho ta ita. It's holiday. Ay, holiday na. Saan ko nga mo dagiti aglabas nga aldaw. No kanayo na ka makumiko may banggag ko pare. Bagkit ni tuyang mo at kanayo nakatulungan iti trabaho. Di na ka mabalin at tulungan ni Maribanang iti ubram dita barangay hall pare. Saan nakastati kaya ko asawan? Ure agluto la ko mamay. Iti husto nga oras. Kinudanda ni di pa'y makadalos ken aglaba. Nay, hapay ngay akasta pare. Nagadun ti murag mi. Dumawat iti kwarta. Ipanan iti laundry shop. Saan nga aglaba? Pagparikutan mo gayam ni parinteng ni Maribanang, tuyan. Tapaya pagparikutan na ako nam. Si Maduk magkanaw. Tanda ni saan ngaglutaw. Saan ka nung aglaba? Yung kanayon na dumawat iti kwarta. Kasta ka day. Kanayon pa'y arumwar anak abiste. Saan mo tasigod akasta ni Maribanang? Amangan mat no adda tultuladen na. Nga ta, asino kumangay? Amangan man no dagiti kakadwa na nga asawa dagiti kakapitan. Di manakam, di natuladay, di awan manaknakam na, tuyang. Ngam maasiyak man, kin ni parinteng. Ay, agure ka man. Tadaman ibagaking kwa na. Anya nga'y kumatibagam kenkwan na. Sikreto mila nga lalaki na ito, tuyang. Isuasan mo na damagay. Ada ka din ni parinteng, kwarab. Dali taon na, tata. Umunag kayo laeng no day bagayo kan kuana. Panawang ka pa nga rin dito arubayan ti balayda. Tata. Ay, huwag gayat. Ada ka din mo ni Maribanang? Awan, ada na panan na. Ay, gusto nga raw. Tapno di na mangag, ti bagak kanyang kilmaw. Apay, saan na mabalin ang mangag niyan titi pagsaritaan niyaw? Ay, saan na? Ta ikagumaan tayo pagbaliwan niyan time. Ta si madut ka nga ruday. Ha? Kasano kuma? Barang epektibaw, tinapanunod ka, waraw. Ay nakalagip ka mo't asim marong ka, paray. Ada nga min napanunod ko apamuspusan, barang agbalew ni Maribanang, pare. Pamusmusan? Data, ibagam ada gusta arabida. Kastoy pare. Kampay iday, mangala ka, iti katulong mo. Katulog? Na, ada manin swildwa ka. Ay, katulagan ta ti babae, pare. Ibagata mabitlaeng, akas katulaw. Tulagan ta ti babae, nga gagay, kin asikasuin na ka. Saya atam may, ti makilangan iti babae. Sigun mo't anasigputak iti babae, pare. Tapno makita ni Maribanang anaasidag kayaw, kat agimunton ni Maribanang. Ay, ay, maawata kunti kayat mo asawan. Pagi muna, barang no agbaliw, pare. Sino nga iti babae? Ay, ada kabagyak, pare. Tulagan,
Tapno kaya na, di iparamid taking ko na. Ay, alaman na ron, paray. Ipakaawat ko king ka, asaan ka permanente akatulong ijay. Kaya't mila nga pagbaliwan, ti kinasadot ni Kapitana. Kasano kumangay tatabadong, kasano nga agbaliw. Pagserbyam ni Kapitan, insya. Kat nimod Kapitan, kanayon nakapatiray ukan, no adda ni Maribanang. Baring agbaliw. Kasano ngay no agimun, kat ipungot nak tata. Ay, saan akas karina nga gipungot da jay? Saan mo't ababaing kalyay? Saan no agipungot latan? Sigurado ka kadi asaan anoongat day a kapitana tata? Saan ko naktumay? Pagimunin tayo, parang agbaliw. Kaasi ngamin ni pare intingkay. Pare Badong, asino day ta babae? Imbaga ngamin ni kumpare nga inting maray. Akasapulan na ti katulaw. Mabanbanog ka nung ngamin. Ada para lutaw, para dalaws, kan aglaban ito'y balayaw. Ah, ay nagsaya aten no adda katulong? Saan na masapol nga agtrabaho ak? Ay na, mabalin ko ti ag cellphone nga agmalmalam. Wen maray, iso nagpabirok ni pare inteng ti katulong yaw. Nagtulagan nyo ka din, no mano ti sweldo na iti binulan. Ay wen maray, awan pagdanagan. Imasinso ka mat, maray. Papanam ka di manan. Kanayon mo ti irurwar mo. Kakadwak dagiti padak akakapitana. In kami man agpasyar. Ay, imbag man tagpaspasyatin into narunyaw. Ay, wen senyoren da tao. Iso nga aginjoy mat Saan arigat akanayon. Mayat mat kit di ati agrelax. Ngam no maliwayam mat ipagrebengam. Saan samutin nga omno day tamaray. Ay, adamot katulong may ang mga ramid iti pagrebengak. Ada katulong yaw? Ay, imbag man. Talaga husto tay kunak nga asinsukan maray. Ay, wen ragsakak mo't ati kinasenyor ko. Sige maray. Taing kami agpasyar kadagiti gagayam ko, akakapitana. Ay, sige maray. Kakapitana gayam ti kakuykuyog na nga agpasyar. Isu asan apaabak. Nakabistay. Kan nakaalahas no rumuar. Nakitam ka din ti katulong da Maribanang, maray. Saan naibaga na itay nga da katulong da? May ka di dito itay? 5 basta mapanda ka no agpasyar kadagiti gagayom na akakapitana. No kasta, kakapitana ti kanayon na akakadwa, maray. Siguro day tamo ti kunana itay. Di na siguro kaya ti paatiw kadagiti kakapitana. Isuan nakabiste kun nakalahas. Kasta gayam. Inulaw dagiti kakadwa na. Tadi na pa yun aramidon ti pagrebengan na ibalayda. Addaday ta iti kumarita no aramidon na ti pagrebengan na. Nga oray kanayon da arumwar kadagiti gagayom na. Ay, agyaman ako na ita na imas ti lutong balasangkaw. Nabsugak. Agyaman mga tanagustuhan nyo ti lutok, kapitan. Ay, umay kayo ka di agkapinton malam, kapitan. Mangidadangak iti danom tahuston to no umay kayo. Ay, dipindin to no, adan to kape iji barangay hall. Kasta ka di, kapitan. Kunak no agawid kayo pa'y nga umay agkapi no adda ni kapitana. Ay, sa anak nga umay agkap-kape dito'y. Tadi mo't lang makaidadang iti pagkapit. Sadot day jay. Ha? Sinalpag nga inteng? Ay, simangpat. Ang kaslaawan nakita na dito'y salas. Nagdiretso pa'y ijay kusina. Kain, kuna na iti katulong na asadutak ka no.
Na, ha, ay, agalwad ka, Inteng. Agina na kayo pa'y basit di talamisaan, kapitan. Kabayatan ng isagsaganak timakan. Imbag ta nakaluto kan basang. Agsubliak ngamin adagos iji barangay hulta ada ramiden na. Amo kamin ti oras ti isa sangpet yu, kapitan. Sakbayek at ti agluto. Tapno husto nakaluto no sumangpet kayo. Apo, naggasat kit din ti makatumpungkon ka lalaki basang. Naggagad ka naglaing ka ngaglutaw. Saan met, kapitan? Aday ta, nakagao akon, kapitan. Ayabakon ni kapitana. Kasangsangpet ko laang. Kaum umay ko laang dito ayan tilamisaan. Nalpaskan anangan, Inteng. Kino itay pa'y ngay ayaban na katikatulong, di ka mo't umay adagaos. Ada pa'y napatag nga ubrak. Sika, day talang silpon mo tinapatag. Kunat mo di ka mangan Nabsog ka siguro iti ka si silpon mo. Makan ayamot ti silpon, takunam anabsugak iti ka si silpon. Mas daawakan ka. Ay, apay, ada nga ta maitid day ta asilpon kan ka. Ada makan mo dita. Hops. Ne. Timakder kamutten. Timakder? Dangarod importante nga aramidag iji barangay hon. Ay, agpalpa ka pa'y Ay, ijayak ton nga agpalpa. Masurunak amang kita iti taaw asilpon lati amuna nga aramidan. Inakon! Na. Anya jay kunana. Masuron amang kita iti tao. Asilpon lang tamuna nga aramidan. Madinsamot ti mapaspasamak. Di nakit din pagan ano ni Inteng. Ay, kasaritak man ti katulong. Ay, Insyang, umay ka man ditoy. Apay ka di, kapitana. Mano ka diti imbaga ni Inteng asweldom. 5K iti makabulan, kapitana. Kasanon, no awan pang sweldo na ken ka? Ay, amok, ado ti paggastusan ni Inteng, tanga adda utang na. Ngam, kuna namat asweldoan na kanu, kapitana. Ay, dakkel tilon na, tada nangaramatan na iti kwarta. Addalon na kunayo, kapitana. Wen, iso anam na maak nga utangan nanto ti sweldom. Utangan? Ay, saan amabalin kapitana? Kasapulak mo ti kwarta. Tapno sigurado. Bayadak ti aldaw a panagyan mo ditoy. Kat agsapul kan iti sabali a trabaho. Ay, Inteng, umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anya? Nakaluto ka kunam. Apay, ayan ti katulong ta. Apay, asan nga isuti naglutaw. Ay, pinagawid kun tasya kun ti agluto. Syaklangan ti pang tadam, iti pang sweldom kumah ken kuana. Na, apay pinagawid mo ti katulong. Ken kasano nga itad ko ken ka ti sweldo na, no di mo mat aramiden dagiti trabaho na. Inteng, ikarek, aramide kon ti trabaho. Oh, pudno day ta, banat. Aramide man, Ay, wen, pudno, Inteng. Siya kun ti mga ramid iti trabaho dya inalam akatulong. Ay, sus, nagsublitay si good aba ng dungok, Ay, mayat gayam dyan surong panay. Pinapanaw ni Banang di katulong. Saanin asadot? Maasi ang aming king kakumpari kay. Iso nakapanunot akit aramidan ta pare. Ay, agyaman na Ay, ipiktid din surong. Ay, kapitan na Banang. Tay lalaam mo ilaganyam ni kapitan. Aping amin, adi mo aramidan, ti pagrebangam kan pana. Ala sigay!
Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.